Dobar dan i dobrodošli na Cinemetar. Ja sam vaš voditelj, ne znam kako da se nazovem, bukvalno niko nema ime u ovom filmu. I danas gledamo Inkarnaciju. Iskreno, ponekad volim da odem po stranicama i tražim najmanje ocenjene filmove jer mi se nekada gleda nešto objektivno loše. Tako i Crna Zorica i ovo i sljedeća epizoda su rezultati te pretrage. Inkarnacija je još jedan misteriozni film o momku koji se ničeg ne sjeća, ali je zaglavljen u mrtvačkom krugu ili Death Loop, gdje svaki put kad umre on se vrati na određenu tačku nekog dana. Ovo nije baš originalna ideja, postoje dosta filmova sa ovom istom premisom, gdje je Death Loop film neka vrsta pod žanra. Od 3 filma koje ću pokriti sa te liste, ovo je najbolji iskreno. Čak bih rekao da je ok film. Kao priča postoje dosta stvari koje su po meni glupo odrađene, ali se vidi velika ljubav prema umetnosti filma i veliko znanje, pošto neki od ovih scena su zapravo dosta zanimljive. Pre nego vam to pokažem, dosta vas već to zna, ali moram vas malo smarati. Veliki procenat vas nije subscribe-ovano na ovaj kanal, tako da kliknite subscribe. Ako stignemo do brojke od 1000, napravit ću video ili o paradi ili o srpskom filmu. Na vama je da li hoćete da me emotivno sakatite ili ne. Da vam sad pokažem o čemu pričamo. Idemo na film. Film počinje na raskrsnici 4 ulice. Dečko se budi i nije mu jasno gdje je. 4 ulice. Bezbroj pitanja. Eto vidiš, sam ti kaže. Momak zbunjeno zapitkuje ljude gdje je i jedini koji mu odgovaraju jesu deca. Posle potpuno prirodnog pitanja koji totalno nije ubačen kako bi skontali mi kao gledaoci šta se dešava, otkrivamo da on ne zna ko je. A kako se ti zoveš? Molim? Pa kako se zoveš? Mama nam je rekla da nikad ne pričamo sa nepoznatim ljudima. Kako se zovem? U svojim džepovima ima samo stari telefon i šibice, ali neće stići da ih iskoristi jer 4 maskirana čoveka dolaze do njega i ubijaju ga. Ili ne, momak se ponovo budi i misli da je sve ono bio samo san, ali nakon što isti ljudi i deca prođu pored njega, nije siguran šta se dešava. On ne stiže baš da ispita sve jer džeparoš pljačka devojku, pa i momak i devojka požure za njim dok ih maskirani muškarci jure. On se sakrije, ali pod pretnjom da će ubiti devojku, momak izlazi i umire od strane maskiranih. Ponovo se budi i siguran je da ovo nije bio san. Ne može da vidi svoj odraz u ogledalu, možda ovo jeste, je li ovo san? On svakako beži od maskiranih i u begu se sapliće i budi u bolnici. Dok je bez svesti vidi scenu ubijene majke i oca i sin koji treba također da bude ubijen. Da li je to naš glavni lik, vidjet ćemo. Znači bio je san, sad vidi kroz svoj odraz, ok. Zbog nekog razloga svi ga se boje i jedina osoba koja želi da priča sa njim jeste doktor koji ne zna ko je on. Nije dovoljno za momka koji dalje ne želi da sluša, pa beži dok maskirani ponovo ne dođu i ubiju ga. Znači nije san. Šta se dešava? Malo ja ovo više komplikujem nego što zapravo jeste, ali vam samo prenosim moje prvo gledanje filma jer nema mi smisla kako on dospio do bolnice ako su ga maskirani jurili. Šta, našli su ga, ostavili i rekli aj nek se probudi pa ćemo onda. U svakom slučaju momak se ponovo budi, besan je jer ne zna šta se dešava. U tom besu ispod svoje klupe pronalazi kamenu kocku koju, reći ću odmah, izgleda isto kao i ostale kocke koje su svuda po podu. Ali nema veze, ovo je možda mistična kocka koju nosi. Momak trči jer dolaze ubice i u tom begu pronalazi staru zgradu koja mu se čini jako poznato. Tamo dok beži od maskiranih nalazi na naučnika, lekara, mislim da je lekar, i kaže mu kako ga je kocka dovela do njega. Lekar očigledno zna nešto, ali ne želi da kaže, tako da pobegne, a maskirani pronalaze momka i počinje da ga jure. On im pobegne na trenutak i uspe ponovo da stigne doktora. Doktor mu kaže kako je dobio poziv sa nepoznatog broja, kojemu je rekao da momak dolazi. Kada je došao, naređeno mu je da izbriše momkova sjećanja, što je on uradio. Sad jer ne zna više ništa, doktor odlazi, a momka ponovo stižu ubice. On ih pošteno izbjegava. A ne, Wilhelm Prisak, druže, ne u ovoj godini, molim te. Nažalost, oni su i dalje profesionalci, uspevaju da ga savladaju i rane. On krvav dolazi do kraja puta da skonta da ovo nije mistična kocka, to je glupo. Zapravo je ovo samo obična kocka sa poda i tačno nailazi na mjesto gdje ispod jedne kocke stoji 3 broja. Sada kada to zna, maskirani dolaze i ubijaju ga. I to mi je glupo. Trebalo bi ovo sve da sačuvam za poruke o filmu, ali ću ga verovatno malo više hvaliti tamo, pa ajde da kažem sad. Ovo je Srbija, grad nije bitno. Znaš ti koliko ima rupa u podu gdje fale ove kocke? Bitno da je ona letao tačno na tu rupu pored koje su brojevi. Ponovo se vraća, ali mu nisu jasni ti brojevi, tako da ima novu taktiku
decu, a to je da se sakrije. Pita decu gde su dobra mjesta za sakrivanje, ona mu kažu da ima tunela svuda po gradu, što on iskoristi. Dok ga jure, on im na sekund pobegne i sakrije se u tunelima ispod. Oni ga svejedno pronađu, ali prije nego išta urade, on uspe da se provuče i ode na poljanu. Tamo on neko vreme preživljava, pokušava da sakupi vodu, ali i to ne traje dugo jer pronalazi pepeo gdje je jedna maska koja liči na one koju ubice nose. I kad već pričamo o njima, eto i njih. Nije mi jasno kako ga pronalaze, ali dobro. Maskirani mu prilaze i on pokušava da je pita ko ih je poslao, ali nema neke vajde od toga. Pošto bežanje nije uspjelo, ni sakrivanje nije uspjelo, sada odlučuje da ide u ulicu iz koje su oni došli. Dok je tamo vidi razne ljude koji zapravo hoće da pričaju sa njim i ugleda maskirane. Ali oni izgleda ne vide njega. To je jer oni ne znaju kako on izgleda, ali to ponovo nema smisla jer u prošlim njegovim životima on nije sedeo za fontanom, a opet su ga pronašli. Ali dobro, ne prepoznaju ga, ali ne izbegne ih na kraju, zato što dok se krije od jednog, on napravi zvuk i počinje zapravo lepu borbu. Nemam šta da dodam za ovo, pričat ću još malo kako bi mogao da vam pokažem par zanimljivih scena iz te borbe. Završava se tako što obojica padaju do podruma i sada momak ima pištolj. Mada izgleda da to njega nešto ne interesuje. Ispituje ga ko ih je poslao, ovog ne interesuje, ali momak ima pištolj, tako da hteo ne hteo ima da priča. Maskirani mu daje broj koji može pozvati, ali nije završen. Momak dodaje 3 broja koje je prethodno pronašao, ali i dalje ništa. Tad eto taman vidi stari telefon, tako da pozove sa njega. Vidi ga, jebate. Oh bože, rekli mu pre snimanja, druže, pazi ovako Žiko, tebe boli uvo za ovo. Ti si kao plaćenik ubica. Dok on kao hoće da pozove, ti samo namešte kravatu. Tako, to je to. Momak poziva taj broj i vidi da je to zapravo broj njegovog telefona. Njegova sreća je izgleda istekla jer ostali maskirani dolaze, ali prije toga kada vidi da je njegov telefon, onaj sa kog su dobili odredbe, momku se vraća u sećanje. Onaj mali sa početka, ga sećate uopšte, ne? Dobro, ne veze. Maskirani su zapravo ubili njegovog oca i majku, trebali su i njega. Ali, niko od ove četvorice, već 5 maskirani, ovaj momak je trebao. Nije imao srce i odlučio da odustane. Pošto su oni ubice koji su bacili svoj identitet zbog misije, on jedva skida masku i ne zna ko je, ali zna da ne želi više ovim da se bavi. Tako da priprema sve. Pali svoju masku, baca oružje koje je koristio, zove doktora i pre nego se onesvesti, pripremi kocku i poruku ispod kocke. I da, ako nije očigledno, on je sam naručio svoje ubistvo kao i kod četvrtog čoveka kad bolje razmislim. Sada kada to zna, on želi da objasni ostalim maskiranima kako on jedan od njih i jedan je skoro pa spreman da mu poveruje, ali ostali ga samo ubiju. Sada kada sve zna, isto tako zna da nema potrebe više da trči. Bilo je 4 ulice i prošao je kroz svaku, ali je sada vreme da samo sedne. Maskirani dolaze i pripremaju se da ga reše, ali jedan od njih kaže kako treba da sačekaju pošto izgleda da je znao da dolaze. Tako mrtav u očima, ništa im ne odgovara, ali reči su i onako suvišne pošto ga maskirani prepoznaje po očima i daje mu oružje koje je ostavio. Ostali maskirani su nestrpljivi i žele samo da ga ubiju, ali četvrti mu daje svoj pištolj i kaže mu kako ima opciju. Ali je momak već odlučio i po konačni put je ubijen i po praznoj klupi, izgleda to bilo zauvek. Iskreno da vam kažem, ne vidim razlog za tolike negativne ocjene usmjerene u ovom filmu. Da li je najbolja stvar ikad? Ne, ali nije sigurno šteta što se i $1 potrošio na ovo, šta? I znate ono što svaki filmski kritičar pripisuje filmu kojemu se nije svideo jednostavno, bez razmišljanja samo kaže isto. Radnja je plitka, scenarij je nevešto napisan, dijalozi škrti, a gluma katastrofa. Ponavljam foru Srđana Dinčića usput ako niste skontali. Sve malo klišeja preko koji sam prešao jer je ovo akcioni film. Spoiler, ljudi, ima akcije ovdje. Meni najveći problem jeste to što režiser i taj tim misli da smo mi idioti. Čitav film, ide radnja i glas glavnog lika nam objašnjava šta se dešava. Ja ne znam ko sam, ima 4 ulice, zarobljen sam. Ne znam kako sam dospeo ovdje. Pa vidim, druže. 90% tih njegovih misli koje smo mi prisiljeni da čujemo, već razumemo, imamo oči, razumeš? Za ostalih 10% rješenje bi bilo ili koja reč više naglas, ili šta već. Po meni je najveća mana te njegove misli koje nam objašnjavaju očigledno ukratko. Priča kao priča nije ništa novo, ni kao misterija, ni kao time loop film, otprilike smo vidjeli sve već. Pogotovo zaplet smo vidjeli već par puta. Da ga malo i pohvalim, ono što je meni zapalo za oči jeste rad sa kamerom. Čovjek koji kaže da je produkcija loša, u smislu te, ajde da kažem, umetnosti snimanja filma, jednostavno nije gledao isti film. Ima dosta tehnika, komplikovanih uglova, impresivnih kadrova. U tom smislu film je odličan, ali te neke njihove loše odluke ih dosta koštaju.
Metar je pokušao da pobegne od maskiranih ubica i daje mu 51%. Realno ima dosta stvari koje nemaju smisla, ali umetnikova vizija se vidi, vizualno film je jako zanimljiv, priča nije skroz očajna, jako je kliše, tako da nek ide kao ok film. I to je Inkarnacija, izašla 2016. i režiser sem Inkarnacije režisirao je samo kratke filmove. Verujem da bi taj format možda malo bolje legao ovom filmu, ali svakako je bilo zanimljivo prvo gledanje. Do sljedećeg videa, subscribe 1000 i hvala vam na gledanju.